Pozdrav youtuberi, dobrodošli u još jedan novi klip na mom kanalu. Danas opet igramo 8 ball pool. Da vidimo možemo li spin. Ne može. A joj piše. Danas ćemo odigrati ovu 500. Da vidimo hoćemo li uspjeti pobijediti. Uskuha pa bubu bodeki. Ja razbijem. Kad nijednu neću baciti. Hoću dobro. Gdje? Tu je. Ovo ćemo ovako pokušati. Nešto ćemo izvesti. Uspjela sam da ovano. Dobro. Znači, moje su ove pune. Ovo izvesti. To nisam trebao. A, vidite ovu plavu, kako, za malo. Šta mislim sad ovako udario žutu, pravaši se. A, dobio dobro. Ah, hvala ti. Gdje ja imam sad svoje bitito. Kasno. To. Vidite ovo kako bi ja ovo izveo nešto. A, ne. Ali dobro, imamo ove dvije ovdje, odmah su na rupi. To ćemo uspjeti da ubacimo. Ova će sad ovo ubaciti. Neće, je smotana, brat. A vidi kako ona meni napravila ovdje problem sad neki mali nešto. Sad ubacio. Nešto ovako pokušati, neću. Tebi ću izgubiti loptu. Evo. Nema veze. Vodim ipak. Ona ima još sve loptice ubaciti, ja još 4. Napokon je ona ubacila jednu. Neće ovo ubaciti, ne može. Ne! Vidi, a je sretna! Ala! Mene mogla pobijediti. A što joj ova sad crna nije pala u rupu. Eto, nećeš ubaciti. A hoće, vidi, hvala ti, hvala. Ljuber basa i moja. Ona još 3, ja još 3. Ovu bacit će. To znam iz iskustva. Šalim se. Ove dvije neće. Džabe pokušavaš, nećeš. Vidite ja šta kažem, to je istina. Ovu ćemo mi sad ubaciti kraj ove crne. Evo, ako ćemo pokušati, šta mislite sad ono? Aj, upade bi ja. Dobro, ona može ubaciti sad. A tu će ona ići da ubaci gore. Sad ako zategne jako, je mogla upasti vam. Gore, tu, ajde, tu. Vidite youtuberi, kak ja znam. Ili se ga promašim, dobro je.
YouTuber je ovo crnu neće uspjeti. Pobjeda YouTuber. To je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidio klip, može obavezno like, koment i subscribe na kanal.